Sadag. Napalabas, naklaat ni Laika iti panagkita da ni Albert iti mansyon ti pamilya Natividad. Ket napagbiddutan na pay daytoy amay samet ababaunan. Kiniddaw nga rod ni Albert kani Simang, adi na ibagbaga kani Laika ti pudno a kinatao na. Iti sabali a bangir, naragsak ni Don Fausto anang yawag kani Don Amado iti plano ni Misty ngagpakitan ken ni Albert. Namnamaan ti dua adon amatungpalan tinabayagan a nagtulagan da para kadagiti anak da. Kabayatan na, pampanunutan ni Albert tinakunakan kuanan ni Simang, may papan ken ni Laika. Itagagayan, denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Sadag! Napod no amin timbaga ni Nana si Mang. Kaso nagpaiso ni Laika. Narigat mo ti bastag talitlatan. Nang runa, kat ado itandag iti manangal lilaw. Isa ka sa pulan tinan anay panaganad. Narigat. Asino ito dayta? Mabit lang! Asino ito di sa nga ilimi? Kumusta kan, Albert? Misty? Siyak na Rod. Kumusta kan? Kailiw ka na yan. Mabit lang, Misty. Mabit lang. Di nakarakupo na kasta. Mabit lang. Apay, di na ka di kailiw. Kwa. Jay, Albert. Misty. Aha! Oras ti trabaho, ngam adda ka dito amakin-in na rako. Kasta gayam ti aramid mo na awan dagiti amo ta? Ha! Agalwad ka. Ipulong ka kadakwada. Mabalas ka matlaangan iti panangisabwag mo iti pitak iti daldalusak. Sino da ita a babae, Albert? Apay akas tangag saso? Anya ter aramidan na dito yung mansion nyo? Ha? Mansyon da? Kunam? Katuan, itikas ta alangam. Madlaw, ababaonan da ka, da Albert. Ngam apay akas tati pa nagsasaom. Di mo amo araaman ti amom. Anya? Ma'am, sir, sige, panawan kayo pa dito eh. Bastos day jaya! Kunam lano asino? Misty. Huston. Baybayam ka man. Huston. Nay, Laika, apay ngagsangsangit ka. Nana si Mang, anya ka diti agpaiso. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Amok ka din ni Albert. Ha? Nana, pangasim. Ibagam kanya ti agpaiso. Pasensya ka, ana. Balasang ko. Agam kinidaw ngamin ni Albert ajak ka no ibagbagakan ka ti pudno a kinatao na. Ha? Napagbiddotam ka no ngamin aboy dito'y mansyon. Anya? Diyos ko! Nakababain! Ang mga naikatanda kong dito'y gapoy tinaramid ko! Nakababain! Kaano ba si Mangbot ka, Misty? Makalawasan nga daak dito Pilipinas. Kumusta kan, Albert? Anya tinapasama kan ka? Apay ana disgrasya kay di. Awan day, Jay. Di mo ni palagip. Napalabas Ngam, Albert, kaya't ko amaamuan. Anya ka din nga agpaiso ti mapaspasama kan ka. Misty. Kan, apay akas lasaan ka analagsak ang nakakita kanya. Di na ka di kailiw? Ano ti masapol mo?
Apa nga may ka dito mansyon? Talaga gayam adi na kailiw. Agasang nga'y takas takit din ti damagam kanya. Misty. Di mo ko matagid aksinti sa lutsot ko. Apa nga da ka dito eh? Anya ti masapul mo. Apay, anya ti mapaspasama ken ka, panyero. Apay akas laburido ka. Saan ka makaid na? Kasano, kat kinunamit ngamin anapan ni Miss TJ Mansion, panyero. Ketuan, dakas ka di, panyero. Saan, ngam amkak nga mga noawan ni Jenny Albert. Inawagak ngamin itay ni Caridad. Awan ni Jenny Mansion. Kunana nga awagak ni Simang, ngam diyan ko nawagan, taddan inasikaso. Nonya te kunam, padasak nga awagan ti anak ko. Tapno maamuan tano ayan na. Panyero, Angan pa nagkuna katawan mat ti parekot. Tanood ako ma, inawagan ako ni Misty. Isa pa nagkuna katawan parekot. Malabit ang nagkita dan kani Albert. Kabarbaro laeng ababaunan dito'y nilay ka, Ma'am Misty. Kinapudno na, dahito'y ti damo nga aldaw na. Nagbastos matan. Damo pa'y lagayam nga aldaw na, ngam kasjayan ti aramid na. Agasam takunamlan asino. Di na pulos rinaam ni Albert. Pasensya kan, Ma'am Misty. Ubing pa lang Panagkanagad saan kami mat nga agin na dayo iti edad. Ma'am Misty. Siyak ti agngar-ngar yan iti day jay ang babae. Siya kung tagkid-kid daw iti dispensa, Ma'am Misty. Kan adamot basol ni Albert, tadi na kayat ayam amo ti pudno a kinatao na kanilay ka. Isu nga adamot basol ni Albert. Una yan? Uray si ka? Berbir nga samlatan ni Albert. Di mo kunan. Nga awan matan ti panagraam mo kin ni Albert. Nana Simang. Naglokon. Apay ngay asa na sungbata ni Simang ti cellphone na. Anya nga tanti mapaspasama kadakwada ijay mansyon. Hello, senyora. Simang, apay ang nagbayag asong batam ti cellphone mo. Pasensya kan, senyora. Adda nga minsan nga ili ditoy. Ha? Asino? Ni Ma'am Misty, senyora. Adda dito'y mansyon. Anya? Kastaya? Ngala, agawid akmat nga rodan. Iti kasta, masa nga ili ana imbag ni Misty. Siya kung tagpagpakasikin ka, Misty. Lipatan mo, nanyaman tinakitam dito yung mansyon. Saan ko man na dumanon pa'y kadagiti dadakkel ko? Kayat mo asawan? Saan mo nga ibaga kadakwada? Tinagalas nga aramid dagiti baboonan nyo ditoy? Misty, siyak din ang bilin ka ni Nana Simang, tapno birngasan na klangan. Diyak kaya ti paawagan kan kuha na iti sir. Wala senyorito. Katimot may papan kanilay ka. Basol kumot lang day jay. Isa pang ngasim ko ma. Tasana na makadanon pa'y dahi ti abanag ken ni mama. tinasaya at panyero, umay kalangan ni Mansion. Sumurot kan. Mayat nga taday taan na panunot mo. Apay kid dinasan. Umay kagit din. Tutal, adamot lang ijay ni Misty. Alaman langan. May mayat matlang no kumpleto tayo ngagpaiso. Pudno day ta, panyero. Katanya pa'y lang arot aramiden ta. Umay ka na. Sige. Danunin ta idan, ijay balay. Dayjay tilugan adan talusan ni Sir Albert itay bigat. Isu di pimanaw. Isu ata tinagmaneho. Ay, nakababain. Amok gayam dayjay lalaki. Diyak man la nagpanunot matan sakbay nga inaramid ko ti kasjay. Nagdarasudo saklatan ang nagsao. Siyak lakit nga rudon tinakababain. Jay,
babae ang mga arakop kang kuana. Nobya na nga tatay Jay. Laika, balasan ko. Nana si Mang. Apay ka di. Sino, Jerimwar? Amang ano ni Sir Albert, Nana. Anya? Ay, por Diyos. Apay apimanaw ngay, kat sumangpat ka nun da, senyora. Ha? Ay, sus, ang mga no sa bali man ti mapasamak. Sapay adda ditoy ni Ma'am Misty. Ang mga no makaungat man da, senyora, gapo iti ipapanaw ni Albert. Kumpadre, inayadam ti agmaneho. Ang mga no madisgrasya tamat. Makadanon tamat lang iji balayo. Kwa, kumpadre. Magagara na kami na makakita kada Albert kan Misty. Sika talaga. Kaya't ko na makita no anya tilangada adwa. No kasmet na itisigo da nasingit na pailaang. Agtalak ka, panyero. Patsik anaragsak da gijay adanunon tayo di balayo. Napayag asaan da nagkita. Iso apatsik akailiw dati tunggal maysa. Sapay ko matakasta, kumpadre. Anya kalakid din aya. Di kagda nagkunakmanan. Sigurado da ita. Apay apinalubusa mapimanaw. Ay, jak nasiputan, senyora. Una yun ni Albert. Napanan na nga ta. Senyora, Amo namat nga adda dito'y ni Misty. uwin nga rod Kat dagiti inyawag ko, insaganam ka din. Maas asikason, senyora. Binilin kon anaimbag ni Laika. Amang ano di na pa'y kabisado ti amin, si Mang. Kasayatan matlaang no si Kati agluto. Wen, senyora. Papaisaganak laeng dagiti Ricardo. No adda ije balayo di agnagan iti Misty. Apay nga rod apimanaw ka, Brad. Diyak ngamin kayo ti kadana. Anya? Ay, amom, no daduma. Saan ka mo't amaawatan, Albert? Dan. Panagkunam, anya ti ibunga, ti ipapanaw mo ita, ije mansyon nyo. Diyak mo. Brad, saan aday ta ti sungbat? Namnamaem ka di, ang makaungit ti amam, gapot apimanaw ka? Saan na nakabarbar day ta, Dan? Sigurado nga dama ko nana. Panagkunak, Brad. Agsubli ka langan ije balayo. Di mo ikan iti rason ti amam. Tapno nakarkarong agpungtot kin ka. Amang ano agsublimot laang dayjay, iha. Adala siguro na panan na. Di man lang nagpakadamot, tita. Tapno kinuyog ko kuma. Misty, Kaslakit din awan anyaman na kankwana ti kadak. Kasla sa anak akailiw ni Albert. pagkuna amat. Kasta tinariknak, tita Caridad. Saan mat siguro, iha. Amang ano naklaat laang dayjay, tadakan. Nga ta, tita? Kasta ti amok. Iso adi kagdanag. Agsublimot laang dayjay. Ada simmang patalukan. Amangan no nagsublin ni Albert. Awagam ni Albert. Ibagam tag sublimot lang dito'y mansyon. Amado, Diyak magustuhan ti naramid na. Amo na nga adda ni Misty, ngimrim market din. Ala na, awagam mon. Ibagam tag subli dito'y. sige, matungpal. Pilitem nga agsubli dito'y, Caridad. Ta nakababain kada kumpadre Fausto. Tsaka kung magsubli dito'y balay ka. Ngam, adda punto ni Dan. Husto dagiti imbagana. Siguradong adan dita ni Papa. Tadam nga minan dito'y garahe ti kotse ni Don Fausto. Tumsaga ko. Patgak man langan, noon niya ti kahit da mapasama. Makisang nga kadakwada. Sir? Gapo man lang. Naimbag ta nagsubli kayo matlaang. Ayan nga rin ti cellphone ko.
Sir, anya ti sapsapulan nyo? Ang mga nadakit di mo Sir, ang mga matulungan kayo. Sumardin ka man na sumana, oh. Makapasulong ka! Anya ti masakbayan ni Laika iti mansyon ti pamilya Natividad. Gagayem, di uliwayan adenggan ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan. Sadag! Sadag! Napalabas, naklaat ni Albert idinapan ni Misty iti palayda. Di na ngamin ninamnama asimang patgayaman ti babae manipod abroad. Inarakop ni Misty ti baro, ngem imukas daytoy iti panangarakop ken kuana ti balasang. Dayta abuya ti nakita ni Laika, ket kinuna na nga ipulong na ti lalaki kadagiti amo da. Tapagarupen na ket nga rod, akatulong met ni Albert. Gapu iti nangeg ni Misty, imparupa na ken ni Laika asaan ababaunan ni Albert. No diket isu ti kakaisu na nga anak da Don Amado ken Doña Caridad. Iti sabali a bangir, nagtulag met da Don Amado ken Don Fausto, amapanda iti mansyon ti pamilya Natividad. Kabayatan na, inasitga ni Laika ni Albert. Itagagayem, denggen nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Sadag! Sir, naimbag ta nagsubli kayo matlaang. Ayan nga tayo cellphone ko. Sir, anya ti sapsapulan nyo? Ang mga nadakit di mo. Sir, ang mga matulungan kayo. Sumardin ka man na sumana, oh. Makapasulong ka! Ha? Di ka lang arudan ni kaskaso. Sumana o kapailayan. Anya ti kayat mo, ah? Kuha, sir. Kaya't kayo lang nga tulungan. No, anya... Panawan nak! Awan ti may tulong mo kanya. Isa pumanaw ka man iti sangwanak. Uwan, sir. Nakibya nga babae. Makapasulong. Apay adi mo sungsong-batan ti awag ko, iho. Mama, adak mo dito balay. Anya pa lang ti kayat yo. Ha? Masigurado ka kayat da kapagawidan. Isungaw awagan dak. Saan ka di? Hala, sana bali. Umaykan. Rombang nga si kaswam ni Misty. Naalas akitaan, mama. Ha? Anya ko matinaalas akitaan iti dayta. Apay ani pa'y Misty ti umay mang sarungkar kanyak dito balay. Ha? Babae ni Misty, mama. Kat naalas akitaan nga isukit din ti umay dito'y balay. Laika, balasang ko. Adda ka di parikot. Awan, nana si Mang. Sigurado ka. Sa bali nga mintimadlaw ko, adjar mo. Sandak ko mapagdanagan, nana. Awan ti parikot ko. Mabainak la siguro. Amuyo matan. Damdamok laang ditoy. Sakit. Adda-adagos sa nga ili dagiti amo tayo. Ay na, saanen ama ko na asa nga ili ti pamilya ni Don Fausto. Sigudan nga umay da ditoy. Si bibiyag pa'y idi ti asawa na. Babasit pa'y idi da Albert kan Ma'am Misty. Ha? Dahita ti agpaiso, Laika. Nana si Mang. Ni Senyorito Albert. Talaga ka di nauyong? Nauyong? Ne, saan? Nasingpet ni Albert. Iso na laeng taad da dagiti personal aparikot ti pamilyada. Iso anak ka purpurmal no kitaem. Kasta ka di? Wen balasang ko. Nasingpet ni Albert. Kita dagiti anak ta, kumpadre. Bagay dalauna, saan ka di? Wan nga rod, kumpadre. Wan nga rod, kunam. Agam apay akas ta tilangam. Kas la tensyonado ka.
Anya ya ti mapaspasamaken ka panyero. Siya? Tensyonado? Saan mo da? Ay na, kumpadre. Agam amutan. Kabisado kan. Katiti makit-kitak ita alangam. Amo ka madanagan ka. Apay, anya ti pagdanagam. Awan, kumpadre. Maragsakan aklaeng nga mangkit-kita ka dagiti anak ta. Sigurado ka? Huwan, kumpadre. Day talaeng. Napanam ka di itay, Albert. Kalahat apimanaw ka. Di ka pa'y nagpakada. Adalanapan ko ginatang. Apay nga rod adi mo imbaga. Tapno kinuyog ka lakuman. Nakababayin mo't namin. Anya ko matipagbainam ngay. Kan apay akas la nagdakkel tinagbaliwam. Anya ti kaya't masawan? Nariknak ngamin, akas la awan anyaman na kan katikada. Kasla dinak man la kailiw apulos. Apay ka di akas taka, Albert. Nadlaw kumatanapas na ti panagsarita yo itay ka ni Albert. Iha. Agpay sopo pa. Kailiw mi ngamin titunggal maysa. Nasayat mo kasta. Oh, anya nga tinagsaritaan nyo. Agkakanat, papa. Nagsentro ti saritaan mi itipan na ka-aksidente na. Kasta gayam. Wan, papa. Kinunakan ko na. Ano adda akla ko madito eh. Siya kumati na nga si kasukan ko na. Talaga mo't Kat anyat ko na iha. Nalaos tiragsak na, papa. Nasayat launay. Di ka kadipay la maturog, iha. Adala mo tirabi. Naibayag tamad ngaminan ija balay da kumpadre amado. Umuna kayon, papa. Sumaruno aklaangan. Wala nga rudan. Good night, iha. Good night, papa. Saan arumbang ama-amuan ni papa? Tinariknak iti panagkita mi kin ni Albert. Di kayat ko, agtali na itikas iti sigod. Kayat ko ang maimula iti panunot ni papa. Anasingad kami latakin ni Albert. Ika kumaak nga isubli iti sigod tilinangan niya. Katjak ibagbagakin ni papa tinadlaw ko. Apa nagbaliwan ni Albert. Laika, balasang ko. Komportable ka matla ka di iti pagiddaam. Uwan na si Mang. Awan ti parikot. Nasayaat. Amok anabannog kamot. Tainring pas mo amin at trabaho itay nakapanawin da doon pausto. Sa anak namin ang nairuwam nga at maturugan at trabaho, nana. Day tatibilin day dinanang ko. Nang runa no dagiti pinggan asan ang maugasan. Nadagsan ka no ngamin itibiyag ti kasta. Sa anak gayam ang nagbidot. Talaga ang nagagat ka. Ala, aginanatamot nga ruden. Talaga atsakon ka ba ilan? Ay, agtuglepak at talagan. Laika. Anyat parikot mo, Dan. Itay pa'y lapal-paliwan ka. Agkurang tigam ko a kwarta para iti down payment ko, Brad. Inton maminsan pa'y kanong aldaw ang makaipawid dagiti dadakkel ko. Nagtawad ng ti kwartang igumay, ha? Naurnong ko da ito bayat ti panagtrabaho edi bakasyon. Iso nga rod ajak pa yung nagawid ijay lugar mi. Tawan ti mabalin a panggedak ijay. Ngam kaskas di akurang lata. Dan, Iso nga orayag langan amalpas dagiti nakapila. Adasag akasarita ti adda iti registral. Tag promissory taw taklangan. Tamusan ang masayang saan ti. na masapol, Dan? Ha? Albert? At dapat sobra kwarta. Full paid ako niti dito a semester. Atoy. Laam na ito eh.
Albert, nakababay mo, no? Dan agayam ta. Napudno nga agayam. Isong awato mo dito eh, tayong kagpilan. Agyaman nak, Albert. Talaga nasingpit ka. Di kagdanag. Taso katak. Apaman na sumangpit ti pawit dagiti dadakkel ko. Di mo pa ila pang panunutan dito. Alakit din. Mapangan, tani. Ang mga numatid tugtipila. Orayan ka lang ni parking lot, Brad. Dayjay ti lalaki itay akasarsarita ni Albert. Ti inyawatan na iti kwarta. Dayjayan. Ison tagbaybayan. Urayak amalpas sakon to asidkan. Dayjayan. Sabtak. Naskan ang maamuak no asino dayta. Kampay ini. Jak nakita. Sorry, miss. Pasensya ka. Saan ka nakita? Pasensya ka lang kuman. Okay lang. Awan ang yaman na. Jakmat ngamin kitkitaan ti dalan ko. Iso nga damat basal ko. By the way, I'm Misty. Misty Fontanilla. Siyak ni Dan. Pasensya ka na talaga, ha? It's okay. Sa dino ti papa nang? Iti parking lot. Urayan ng amin ijay tigayim ko. Kabarbaro ka dito, eh? Juan, transferian. Kanawan pa'y unay ti amok dito eh. Nagagat nga agpaiso di kabarbaro ababaw din tayo, Simang. Makita ti pa nagtrabaho na kat talaga mat apulido. Kastamot tinadlaw ko, senyora. Kat no inring pas na amin ti trabaho idi rabi eh. Sakbay asimrek ijay silid me. Santo nagsapa manen anagring itay bigat. Taimbaga kamasapan ni senyorito amapan ijay universidad. Kumusta mo ti ugali na? Panagkunak kat nasingpet, senyora. Ang kasbilin nyo, palpaliiwak lata. Kunayo nga rudan, narigat ti agtalaklatan. Rumbang laang. Kan isurok amin kan kwa na dagiti rumbang at trabahuan na, senyora. Saan ko nga itulok nga iso amin ti agtignay. Ta sigurado amarigatan met. Adakan ka, Simang. Basta ti kayat ko. Nasingpet, nagagat, kan mapagtalkan. Apay ang nagbayad ka, Brad. At itog ka diti pila itay. Adanam amok, Brad. Nakapimpintas. Mistisa. Transferi ijay universidad. Ha? No makitam da jay, Brad. Sigurado. Agsoble ti kina-playboy mo. Si Kamot Dan. Saan ka, Playboy? Anya kita saan. Agayam ta. Agam amuta. Amok ti kinalokom kadagiti babae. Iso adi ka man. Sika talaga. Mas dawag nga rod. No apay adi mo mapakawan ni Papam. Idinto tagpada kayo, mat. Ngam, Brad, masigurado. Ano makita? Saan kami agpada ka ni Papa, Dan? Ha? Iso pang nasim. Tadi mo ton balik sa data. Saan kami agpada ka ni Papa? Kastagayam tinako na ni Misty. Nasayat mat nga rod, kumpadre. Kunak tumat ngamin kan ka, kumpadre. Awan ti rumbang nga pagdanagam. Kabisado ko ni Misty nga anak ko. Arami din na ti amin. Tapno agtalin na ti sigod a kinasingad da ka ni Albert. Nasayat nga rod no kasta, kumpadre. Panagkunaket, awanan ti parikot. May papan, ititulagan dati kayat mo asawan? Wan, kumpadre. Panyero, no niya titulagan, iso ti matungpal. Narigat met, no sana matungpal dayjay, saan ka di? Talaga, kan maysa, maladaga pailaang da Albert kan Misty, nalpasan ti saritaan. Kas nakunakon, Panyero,
Awan ti parikot iti anak ko. Iso namnamag nga awan mat nga rod ti parikot ken ni Albert. No awan anyaman na kan ka. Anya ti impatay ti inam? Nairaman iti aksidente, senyora. Ha? Adda na los break alugan iti sentro. Nairanamot nga da ijay ni nanang ko. Nakaro ti pan nakadangran na. Di na nalasatan, kasta ka di. Uwan, senyora. Katday di amam? Di ako nakita ti amak. Sigun iti day di nanang. Awan kano ti Serbina. Tapinanawan na ti inak, idi masikog. Anya? Anya tinagan ti inam? Felipa Gomez, senyora. Kasta gayam? Apay ang nadamag yo, senyora. Ako. Awan matkit di. Nasaludsod ko laang, Laika. At akamat gaya man dito'y balay iha. Kunaklakit din no saan ka masangpatan ita dito'y. Awan mat tinapataga papanak, papa. Iso adya kon rimor. Apa man ang naggapuak iti universidad. Kat ayusan ti pa nag-enroll mo, iha. Wan pa. Amoy papa. Nakitak iti ni Albert. Nagsarita kayo? Saan? Diyak nagpakita kan ko na. Anya? Agam apay, anak ko. Narigat mat no kanayon ang makita na. Ang mga numabiit ang mauma. Anya? May mayat mat laang na daytay mariknana ang kailiw na. Daytay isunto mismo timang sapol kanya. Saan ka di? Sa bagay, adda puntom, iha. Magustuak ti kasta nga imbagam. O, anya, nalpas mo ka din ti aramidam, ijay likodan. Dandanin, nana si Mang. Imayak la iminom. Mawawak nga minuna yan. Kasta aya. Ala nga rod, lepasam ha. Iti kasta, saan nga agungat ni senyora? Wen, nana si Mang. Mapanakon. Sige. Panagkunak. Awan ti agbalin aparikot ko kan ni Laika. Talaga nga min anagagat ka. Ni Laika day jay anya nga ta tinapasamak. Apay anagikis ni Laika. Gagayem, di uliwayan na denggan, tituloy tinobela tayo anapaulwan. Sadang. Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria. Iti mat direksyon ken musika. June Ributazo. Computer recording technician Mark Molag. May sapay asagut kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.